aho barimo batubwira ati Masisi aho bita Humura na Mukowa aho bita muri Nyamaboko ya mbere ngo rurimo rurakubita rurwana umuhenerezo hagati ya M23 na Wazalendo ati hoshi ati mugende murakata abandi nabo batereka data ati ale ati hari ibintu mutarimo muvugamwo akagira imana ati ibibazo biri mu Rwanda ni ingorabahizi ati nk'ikibazo cya mbere gihari hano i Kanombe ati mu bitaro bya gisirikare ati reka tukubwire ukuntu bimeze ati hari ibimuga n'ibimuga ku buryo abantu wibaza uti mbega ibi bimuga bizagenda gute ati ibimuga by'intambara za Kongo ati byose byaraje barakubuye byose ati kuko ntago babisiga Goma babisiga Bukavu ati ngibyo rero bigeze i Kanombe huzuye ibimuga mbega ibibazo Paul Kagame araza kubigira gute mu Rwanda nagira amatwi yumva nakwiyumvira umusare. Reka twongere tubaha ikaze muri amakuru yacu kuri radio na televiziyo Umusare twinjiye muri studio kugira ngo tubane namwe gataro kuri gatanu mwaramukanye Imana mwese aho muherereye abari mu Rwanda mwese turabaramutsa hakurya muri Kongo mu Burundi Kenya Tanzania mwese mukomere cyane Afrika yose ndetse turambuka tukajya hakurya ndi mwese rero turabaramutsa tubwira tuti mwese umusimisa akanguka rero tujye ku murimo ikintu cya mbere n'umurimo twese rero kuri radio na televiziyo Umusare indamukanyo ni yayindi tuti icyubahiro n'ikimana umugabo Kizito Mihigo reka tuvuge tuti Imana imuhe iruko ridashira niwe yavuze ati Amerika ni Burayi ni muducumbikira ariko mujye mwibuka ko turi abanyarwanda iki ni ijambo rikomeye cyane ni muducumbikire ariko mwibuke natwe twibuke ko turi abanyarwanda mwebwe rero muryamye aho hakurya y'amazi hariya kure cyane n'abandi mwese reka tujye tubabwira tuti nyaboneka aho ngaho muri mumenye ko atari iwanyu ahubwo iwanyu ari mu Rwanda icyo bita rero igihugu gakondo cyakindi Abisiraheli barwaniye umuhenerezo kugira ngo bagitahemo wowe ukora iki uri mu biki nimba utarwanira gakondo ubwo umenye ko ntaho uri amakuru rero y'uyu munsi rero ubwo twese twabanje kwiragiza Imana abarwaye tubihanganisha bari hehe amerewe nabi mu magereza bose tubihanganisha tugara tuti pole sana igihe gitoya gusa ibintu bikajya mu ngiro rero haramutse rero tuvuga tuti amakuru rero tugiye kubagezaho ashingiye ku bintu nk'abingahe gusa ntaga ari byinshi ariko amakuru ashobora gutinda kubera ko harimo haravugwa ibintu byinshi abasesanguzi baragira bati kuva neza igihugu cy'u Rwanda cyabaho cyangwa se mu buzima Paul Kagame ati ibintu bibiri azokwicuza n'umuryango we azokwicuza yakoze bibi ari nabyo byamukwegeye bitumye avugwa nabi ku isi yose ati hari ibintu bibiri akoze atari ko dushaka twabigira bitatu ubwo rero murumva mukujye mukurikirana ibyo bintu bitatu byabikozwe n'ubutegetsi bwa Paul Kagame ku buryo isi yose yatumye imwanka ndetse n'abanyarwanda bakamwanga ndetse no muri FPR inkotanyi bakamwanga ngo ikintu cya mbere rero cyaba cyarakojeje isoni cyane Paul Kagame ngo kibi cyane ngo nishimutwa rya Rusesabagina ishimutwa rya Rusesabagina ngo ryabaye imbarutso yo kugaragaza ububi bwa leta ya FPR inkotanyi cyangwa se kugaragaza jalousie kuko Rusesabagina reka tubanze twibirebeneza Rusesabagina nta cyaha yari yakoze nta na kimwe bamujije gusa ko Obama nimba ninde yamwambi ni Bush yamwambitse umudari ati uriya mudari ni gute yajya kuvugwa muri Hollywood ati koko simvugwa ati yewe ati kare ari ikindi rero kigira kabiri rero ari nacyo gikomeye rero ngo kiriya kintu cyo gutera Kongo ubugira gatatu kiriya kintu cyo gutera Kongo ngo cyaba ari ikintu gikomeye cyane cyaba ari ikintu ngo aricyo kinatumye rero ubutegetsi bwa FPR inkotanyi burimbuka ariho rero ngo ikintu rero kigira gatatu rero nacyo rero cy'igisebo giteye agahinda cyashinguye imitima y'abanyarwanda ariho abanyarwanda bavuze bati mbega inkotanyi n'interahamwe bitandukaniye hehe ngo ni urupfu rwa Kizito Mihigo ubwo rero mwese twizere ko muhari turaza gukurikirana aya makuru tushunguruke rero tugende komiseri rero muri FPR inkotanyi uyu ngo aririwe ntaraye uyu yabice biracika ku mbuga nkoranyambaga ati yitwa nde turaje turamubabwira amazina yiwe turagenda rero muri Kongo rero duhere mu Rwanda ngo basikovia barimo barabandwa no guterekera bati intambara ya Irani iragahitana Trump aragatsindwa aragapfa abakongomane nabo bati nyaboneka iyo ntambara ya Trump iyo intambara ya Irani na Amerika ntihitanira Trump arakagira Imana ngo rero bose barimo barasenga umwe asenga ati Trump aragapfa undi asenga ati Trump arakabaho
ariko reka twibutse inkotanyi ikintu uko leta zunze ubumwe za Amerika zubatse, bashobora kuba barazibayemo ariko bakaba batazi ko leta zunze ubumwe za Amerika zubatse. Perezida ni perezida, Amerika na Amerika. Ni kuvuga rero iki, umuperezida wese wazaho nubwo bagarura Clinton yaza avuga ati no, amasezerano ari amasezerano niyubahirizwe, kwa Trump niyubahirizwe, nta bindi. Mwikwigora muvuga ngo abarepublika baramutse bagiye ngo ahari byahinduka mugasubira gutera, ibi byararangiye. Hariya Kongo iri mu maboko ya leta zunze ubumwe za Amerika imyaka 200. Ibitwara bibabwiye ntabwo mushaka kubyumva. Nimubyumve neza ko ntabwo ntimuzasubira gutera muri Kongo mpaka haheze imyaka 500. Byararangiye. Ari amasezerano ya Kongo na leta zunze ubumwe za Amerika, ni amasezerano akomeye atuma inkotanyi zitazongera gusunuka ku gihugu cya Kongo, ndetse mwanashima igihugu cya Kongo kigiye kuba icya mbere mu karere gikomeye. Ibi turaza kubigarukaho. Leta ya Kongo rero nayo mu bitangaza, wa muhungu wa Semuhanuka iti ndaje jewe kugira gute, ndaje nje guhiga FDLR. Ibi rero muri politike ngo ni umukino ubukomeye cyane, umukino ubukomeye cyane abantu batabasha kumva, ariko abawumva neza baravuga ati aha hantu harimo umukino, kubera ko n'ibya bintu byo kuvuga ati na amasezerano mwemeranijwe, ati ngabo rero bamanutse bageze Ikisangani, va mu nzira rero aho ngaho, va muri Rucuru na Masisi rero aho uherereye, baze guhiga izo FDLR. Politike ni umukino cyane uryoshye. Iyo urimo urawukina neza usanga ibintu bikomeye cyane, kuko nimba ibisezerano by'ibiriganya bya Washington bitegeka leta ya Kongo kugira ngo ihashye FDLR, nayo yahise imanuka cyane, iramanuka n'ibifarati. Twe tugeze Ikisangani, ati mwe murerekeza he? Ati timo turerekeza Rucuru, hariya niho babariza FDLR. Mupime neza, muzane indege, drone zijye gupima, mutubwira aho ziri. Mama ngayo nguko rero, ayo niyo makuru rero tuba dukeneye kugira ngo mwese muyumve, kuko agati koko kari mu mazi abira. Turaza kugaruka kuri rero umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije Orogene ati mwokagira Imana mwe ni mutabare, indaya hano zabaye nyinshi hano Kigali. Ati kandi indaya ni nyinshi cyane, ati indaya z'umwuga, ati indaya zitari z'umwuga, ati indaya zabaye nyinshi. Ukibaza uti ntabwo ziraba nyinshi, indaya ntabwo zirabanyisha. Kubera iki? U Rwanda cyangwa se ubutegetsi bwa FPR inkotanyi bukomeje gusenyera abaturage bose bari batuye hariya za Kigali. Abana bakabura amashuri, bakava mu mashuri, bakagira gute, bagahinduka mayibo mu ibarabara. Nta kindi kintu rero abana b'abakobwa bahitamo usibye kwicuruza. Ngayo nguko ubu rero ngo ubuzi Kagame yabazaniye ni bwa EU, biriya byo gufata ngo gucuruza kuri internet, ni kuvuga iki? Kwicuruza. Ngo ako nakazi koko ngo barabikora, bagashyira amafoto y'uruterasoni, bakabona amafaranga. Tugeze kubona ka video kavuga ngo hari umukobwa wavuze ati turakennye, abanyarwanda barakennye. Ati reka data, ati ubuzi bwarabonetse, urajya kuri internet ukiyerekana uko uri hama bakaguha amafaranga. Karabaye. Reka rero dukomeze rero ku makuru rero arimo ahitagira neza. Ngo Kenya rero, ngo Kenya yaba yamaze kugira ngo yaba yamaze gusimbura u Rwanda kuri Mozambique, muri Mozambique. Ngo Mozambique irimo iragiranira amasezerano na Kenya, ngo kugira ngo Kenya izaba ari komeza akazi hariya. Bivuze ko Union Européenne tayari yakubise umweyo Kigali. U Rwanda bati mu rwirukane burundu muri Swift. Bati ngayo nguko. Ibi biragarukira he? Mwokagira Imana mwe rero. Ubwo reka rero tujye mu makuru neza na neza. Ariko rero ku makuru ntabwo twerekera ngaho, reka data, turaza dufite amakuru menshi cyane. Aho barimo batubwira ati Masisi, aho bita Humura na Mukowa, aho bita muri Nyamaboko ya mbere, ngo rurimo rurakubita rurarwana umuhenerezo hagati ya M23 na Wazalendo. Ati hoshi, ati mugende murakata. Abandi nabo batereka data, ati ati hari ibintu mutarimo muvuga mwokagira Imana mwe. Ati ibibazo biri mu Rwanda ni ingorabahizi. Ati nk'ikibazo cya mbere gihari hano i Kanombe, ati mu bitaro bya gisirikare, ati reka tukubwire ukuntu bimeze. Ati hari ibimuga n'ibimuga, ku buryo abantu wibaza uti mbega ibi bimuga bizagenda gute. Ati ibimuga by'intambara za Kongo, ati byose byaraje, barakubuye byose. Ati kuko ntago babisiga i Goma, ntibabisiga i Bukavu. Ati ngibyo rero bigeze i Kanombe huzuye ibimuga. Mbega ibibazo Paul Kagame araza kubigira gute? Mu Rwanda bati turapfuye, cyangwa se bati nta yindi ntero rero, ngo ni Jarike Habyarimana rero Jarike ubu ngo arimo arababiza icyuya cy'amaraso. Ibintu birakomeye, barimo barahimba bati Habyarimana nawe yishe Kayibanda nguko.
ariko murindira agakino rero muri politike iraryoha cyane kuko hariho abantu benshi cyane rero nk'abantu baba bakuze baba bakeneye kumenya bati Habyarimana yari muntu ki, yari nde? Kuko nimba ugiye kugereranya ubutegetsi bwa Habyarimana n'ubwa Paul Kagame ni nk'uko bagereranya ikiga yemwe. Paul Kagame bahita bakura bakajyana bagaterera hariya bati harakabaho Habyarimana. Ngibi rero igituma rero mubona FPR inkotanyi irimo itinya ubutegetsi bwande bwa Habyarimana, kandi bandi rero bagatangira kumutuka bagutuka uyu mwana wabo Jean Habyarimana bati aje gusimbura rero aje gufata aje kugarukanya ingoma ati kandi abanyagihugu bazimvamo Habyarimana kuko nta kintu kibigeze abakoresha. Angayo nguko rero ndeka rero dushunguruke neza ku makuru rero dufite, niho mwebwe namwebwe tugenda tuba tuti subscribe twihuta cyane partage umusari imbere. Bamwe bati ale tekana umusari wacu uri imbere. Reka tubashimire cyane, komantere zanyu turazisoma mukanya. Twihuta rero cyane bati intambara ya Irani na Amerika hamwe na Israeli byaba bimeze gute? Amakuru rero y'uyu munsi reka tuyahere neza ku bihano bikomeje kwiyongera, aho hari amakuru arimo n'ugwanugwa ku Rwanda baba barukubise umweyo mu cyo bita Swift. Abantu batazi Swift ni biriya bintu byo guhanahana amafaranga y'amadolari cyangwa se amafaranga y'iki babyita gute, harya amafaranga ngo bahita ngo na amadevize ingayo nguko rero. Ubwo rero nimba u Rwanda kuko barukuyeho kugira ngo ruhabwe aya mafaranga biciye muri Swift, ni ukuvuga no gucuruza birarangiye. Ibi rero ngo ni ibihano bije byiyongera ko mwabonye kuri Banque Mondiale ikintu yakoze na none yafashe u Rwanda iragenda iruta hariya mu murongo ngo wirabura. Ubu rero bimeze gute rero? Nimba rero ibihano bikomeje gufatwa rero, Kagame nawe arabibona ko ibintu byagize gute, amazi yarenze inkombe, birimo birerekeza he rero? Reka dufate hano birimo byerekeza kuko abantu benshi ntabwo barimo babibona neza. Reka tubanze tuvuge tuti amagambo Marco Rubio yavuze hariya mu kanama k'umutekano ka ONU ni amagambo akomeye cyane, kuko yagize ati nta giki nta rwitwazo, icyo dusabye nuko ingabo z'u Rwanda zikurwa hariya muri biriya bice ku ngufu. Ati vuba na bwiza mukureho izo ngabo zanyu munyarutse. Mbega Paul Kagame nawe ati reka nkuremo bakeya cyangwa se mbasigeyo, ariko mu mitima yiwe ibyo ubuhanuzi bitubwira agira ati bazanangirwa umutima kugira ngo habe intambara ikomeye. Africom yaramanutse, Blackwater yaramanutse, hari Abafaransa, hari Ababiligi barimo batoza ingabo za Congo, hari ahantu harakoraniwe, aho bavuga ko ndetse n'ingabo za Angola zaba ariyo ziri ndetse n'iza Tanzania. Bivuze iki rero? Bivuze ko umunsi azahirahira avuga ati twebwe rero ntabwo tukikuyemo ingabo zacu hano, bashobora kumukubita bakamujyana n'i Kigali. Batangiye kumukubita bijyanye n'iki? Batangiye kumukubita bijyanye n'ibihano. Ibi bihano ni ibihano bikomeye cyane. Mbega biraza kugarukira hehe? Kagame arakuramo ingabo ziwe cyangwa ntagakurikira ntazo akuramo? Amatwi rero adusumira rero uko ibintu byaba byifashe rero. Ayo ni amakuru tuba dufite. Hagati ndani muri M23 umuntu agerageje kuvuga ngo bakuremo abasirikare, ngo bakuyemo abasirikare babo barimo barabakuramo, uwo nguwo abakubiswe umweyo, abaraba afunzwe. Turaza kubabwira ninde yafunzwe, ubwo turaza kubibabwira neza rero. Ibi rero ngo bijyanye n'abasirikare ba M23 aribo ba Kagame kugira ngo bakurwe hariya muri Congo, ngibi bishobora gukwegera akarambaraye Paul Kagame. Kubera iki? Aha niyo amakuru dukomeza kubabwira tuti ibintu umareka gati wicaye kukamanura ugahagarara. Reka dushimire Ivode Uwizeyimana Voda, amagambo yavuze n'ay'ukuri. Kubera iki? Yarageze ati nyaboneka ibyo bisezerano by'ibiriganya mugiye gusinya mumenye ko ari kama mugiye kwishira mu ijosi. Aha rero nibyo twababwiye tuti Kagame nawe yagize ati ni ugupfa no gukira. Aha rero hagiye kuvugira gute guhitamo ikintu kimwe cyonyine? Kubera iki? Izi ngabo natazikuramo urebye umujinya Trump afite na Marco Rubio bafite, abanyamerika bafite, biraza gukwegera Paul Kagame. Kubera iki? Amerika ikeneye kugira gute gucukura amabuye y'agaciro, kubera ko ubutunzi bwayo burimo bugenda bwirukanka cyane bugira gute bumanuka kubera intambara iri hagati yayo nande na Irani. No kuvuga iki rero? Kagame nta kintu na kimwe afite cyo guhitamo cyo kuvuga ngo arabuza Trump gucukura amabuye bamwihereye, dore ko na Rubaya agenzura nayo bayimuhaye. Ibi rero akaramuka rero akuyemo abasirikare biwe, mbega barerekera hehe? Kubera ko byanga bikunda hari itakora ubutabera. Aha bataberekeza rero mu miryango, nta kindi kintu Kongo iri bukore usibye kuvuga iti abisha abantu ibyobo birahari, ntabwo bazabiterura ngo babijyane. Reka data hariya za Gishishe bavuga ko hapfuye abantu ibihumbi n'ibihumbi, abo ngabo bose bahambwe muri Fosse Commune hariya. Bigenda gute rero? Imanza zaba zitangiye maze bashyirwa imbere y'ubutabera, mbega bazihisha bageze hehe?
ikimwaro rero ngo ni kishi cyane ku Rwanda ndetse n'abanyarwanda, aho bari barizeye ingabo za M23 ndetse baratangiye gushyonyanga cyane, barafashe umujyi wa Goma bakawugira iwabo. Ibi rero ngo ni ibintu by'urukozasoni, ariko rero hari ibintu birimo bigaragara, umuntu avuga ati ibintu bishobora kuba bigiye guhindura isura ndetse bikaba bigiye kuba bibi. Hari akavideo mwabonye kacicikanye aho abana igoma bafatanye bakarwana bazira iki, bazira ubwoko, bati nimutuvire mu gihugu cyacu mugende iwanyu mu Rwanda. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Kubera iki? Hari ibintu bundi mu bisanzwe bidakunda. Ntushobora gufata abantu uze ubatere mu kindi gihugu, ngo bene gihugu gakondo cyo bita wazarendo, ngo wapfukamishe ibi bikunde. Ibi ni bya bindi twababwiye mu makuru ko ibi byakweze akarambaraye ndetse bigakwegera akarambaraye abanyarwanda aho bari bibereye. Murebe abavuye za Karagwe hariya ndetse n'abavuye hehe hariya za Ngara, hariya za Mutukura, hari abatutsi bari bibereye hariya bari bamaze imyaka n'imyaka. Kagame ajyayo gushotora Tanzania, maze Tanzania irabakubura. Ibakubuye Kagame ati nzabajyana kubatuza muri Kongo, ati ndahafite kiriya gihugu ni kinini. Yibagiye ko kiriya gihugu atari rwiwe. None nguwo Kirombo Kisekedi ibintu byose abihinduye isose. Biragenda gute rero? Abo baturage bakuye hariya za Karagwe, abakuye za Uganda, abakuwe hehe bose bakajya guturwa hariya, barerekeza hehe? Ibi rero ngo nibyo byabaye hari Igoma, ubwo abana bari bari mu ishuri barimo bariga bagasubiranamo bapfuye ibintu by'amoko. Ibi utu tuvideo turimo duhitagira turimo turatuma abantu benshi bibaza bati ibintu biragera hehe? Mbega bya bintu uyu mugabo Pasiteri Ezra Mpyisi yavuze birabaye? Ati tuzahungira hehe nimba akarere kose mwarakayogoje, ati akarere kose mwaragacafuje, muzahungira hehe? Ibi rero byabaye muri aba bana basubiranyemo hari Igoma, byari bikwiye kubera akarorero ababyeyi bose b'abanyarwanda, baba ari abahutu cyangwa ari abatutsi, bakareka kuzana ibintu by'amacakubiri, dore ko n'ubundi inkotanyi zozo icyazo ziba zishaka ari umutego ujyanye na jenoside, kugira ngo bo babone icyo bamamaza maze babone ikintu barisha. Ariko rero igitangaje ngo nuko muri aka karere k'ibiyaga bigari uwo mutego, iyo ntwaro kirimbuzi ya FPR inkotanyi, abantu bose bamaze kuyimenya. Ubwo rero reka tumanuke rero n'amakuru arimo avuga hano ngo leta ya Kongo nayo mu ikinamico rikomeye cyane yaba yamanutse ngo kugira ngo ize guhiga FDLR. Ubu rero ngo umukuru w'igisirikare cyangwa se wungirije ngo yabageze ku kibuga cy'indege Kisangani, ngo haje gutangiza ibikorwa byo guhiga FDLR. Iyo FDLR ngo ibarizwa hehe? Ibarizwa za Rucuro. Aho Rucuro hagenzurwa nande? Na M23. Bivuze iki rero? Ubwo FDLR ramanutse n'ibifaru ije guhiga FDLR hariya za Rucuro. Mbega M23 irarasa FDLR, irasa FARDC cyangwa biragenda gute? Dusabe ko abantu batubwira. Ubwo no kuvuga iki rero? Ingabo za Kagame ziravamo, FDLR FARDC ije guhiga FDLR. Amani hagera ibwira ati FDLR turayibuze, FDLR yari Kagame. Cyangwa se barababwira ati oya mwiza kubahiga ni mubahige mu kirere. Ibi rero birimo birazana ikinamico, aribyo twababwiye tuti nyaboneka hari ibintu beshya, amamara kubeshya bakakubwira ati ibyo ubeshya ibyo biranyagisha. Ibinyoma rero bikomeje kuba byinshi cyane. Amakuru rero arimo arazunguruka ari menshi. Reka tumanuke hepfo gatoya. Abanyamurenge bati twebwe turiyamye umwuzukuru wa ngurube ntawamugize umuvugizi wacu. Kominote y'abanyamurenge nayo itangazo ryihuta. Ati twebwe twamaganye Moise Nyarugabo ndetse n'uyu nde uriya bafatanya ninde? Moise Nyarugabo nande? Bari ba premier ministre bari abakimwagira Imana. Bati bari abantu rero bari abanyamurenge, ati n'abantu b'indanini, ati bariya ninde muntu yigeze bakura mu buyobozi, ati birababaje cyane, ati aba ni abantu batugurishije, ati rero kuba Paul Kagame rero twaramuvumbuye, ati ko ari we yicisha abanyamurenge, ati ibi ngibi bishobora kuba birangije iyi ntambara ya Kongo. Hari amakuru rero avuga rero hari mu banyamurenge aribyo bashyize ahabona bagira bati nta tandukaniro riri hagati y'interahamwe na FPR inkotanyi, aho basohoye urutonde bagira bati nimba koko inkotanyi zirengera abatutsi, reka tubabwire amazina y'abatutsi amaze guhitanwa n'inkotanyi. Mbega aba bishwe n'iki? Bishwe n'interahamwe, bishwe n'inkotanyi, ko inkotanyi arizo zari ziri ku butegetsi. Baragira bati rero uko ibintu byagenze kose ubu bitegezwa kujya ahabona, kubera ko ninde mwicanyi hano mu karere k'ibiyaga bigari? Mbega ni Habyarimana, ni interahamwe cyangwa se ni inkotanyi? Baragira bati reka duherere kuri Habyarimana. Habyarimana yicanwe na Sipiriyani Ntaryamira, aba barashwe n'inkotanyi. Ata twaba twihebeshye duhereye kuri Habyarimana Juvenal na Ntaryamira. Atabwo reka duherere kuri Rwigema wabo na Babuyingana na Babunyenyezi, ataba bahitanywe no bari abutegetsi.
kugira ngo ntibazicare ku ntebe, ati kuko iyo Rwigema aza kuhaba Kagame ntabwo ari gukora ku ntebe. Ati bahise bahitana Habyarimana, ati tugende, ati ni bande bahitanye Gapyisi Emmanuel na Gatabazi, nk'abantu mwe mukurikire n'abantu n'abantu baba banditse ibi bintu batubwira ati ngibi ibyo tubona tuti kubaza Gatabazi Felicien, ati Setise Ndashonga, ati Rwigema, ati Karegeya, ati Kizito Mihigo, ati Kayumba araraswa, ati Maître Bukuru Ntwari waricwa, ati nta muhanga Kasiyani hariya muri Mozambique, ati na bagenzi be baricwa, ati harimo Bahati umusizi Bahati, ati harimo Rwigara, ati hazamo ambasaderi w'Ubutaliyani nawo aricwa. Ati haza Inderero, ati haza Rutayisire muri Mozambique na mwene nyina, ati abo ngabo bose barishwe. Mwokagira Imana mwe. Ngaho rero abantu rero musingiza rero Inkotanyi, dutegereje ko mudufasha, ati abantu bishwe ni benshi cyane, bishwe n'Inkotanyi, ati ngaho rero dusabe rero kugira ngo ba bantu bigira intore mutubwire muti aba bantu bishwe nande, mbega bishwe n'Inkotanyi cyangwa se bishwe n'Interahamwe. Ngo ni mu gihe ubwicanyi bw'Interahamwe ngo bwamaze amezi 3 gusa, maze ngo ubwicanyi bw'Inkotanyi bukaba bumaze imyaka 30. Ati rero birababaje kubera ko umugabo wo kwica aribyo yari yashize imbere, ati none ngibyo biramugarutse. Ati rero twebwe Abanyamurenge, mu izina ry'Abanyamurenge twitandukanije n'ubutegetsi bwa Kigali, Akagara bati turaje tukugarike Kagame, wowe Abanyamurenge wishe nabo barahagije, enough is enough. Ifoto rero y'Akagara rero irimo iragenda bica bigacika, aho bavuga bati Akagara kaba kiteguye gutaha muri Kongo. Bwari mubizi iriya community y'Akagara y'Abanyamurenge bavuga ati dutegerezwa gutaha, ati gutaha iwacu. Murakurikira amakuru. Reka rero twihute, reka rero tugaruke rero kuri uyu mukobwa rero w'Umufransakazi. Rega baba baduhaye amakuru ati are we ntusinzire reka tuguha amakuru. Hari umugore rero Karine Buisset yishwe nande. Ibi rero ngo ni icyegeranyo rero kimwe gisohora rero kirimo kigenda bagira rero bagaragaza urupfu rwe rero rw'uyu mukobwa w'Umufransakazi Karine yarahagarariye UNICEF hariya rero agasaro kaburaga. Reka tukuramutse cyane, uyu ni Ndere Venuste Nshimiyimana ku gasaro kaburaga, tukubwira tutikomera cyane musaza, amakuru meza ugenda n'ubusesanguzi ugenda ukora. Nshimiyimana Venuste rero mu kiganiro yahaye abamukunda bose kuri YouTube, aho barimo bavuga bati Karine Buisset yaba yarishwe nande. Neza ubu rero uwishe Karine Buisset nta wundi ninde, ni Kigali, aho bino byerekana ko uyu mudamu aho yarari ngo yaba yari kure cyane y'urugo rwande rw'uyu mugabo Joseph Kabila, ariko ntabwo hari kure cyane ngo kuba rero Abanyekongo, leta ya Kongo yari kwihendikaza na drone ikarasa uyu mudamu ngo ntibyakundaga, kanatsinda ngo biraboneka ko hakubiswe urufaya rw'amasasu. Uyu mudamu rero w'Umufaransa arimo arakwega cyane Kigali ayikwegera mu muriro utazima. Byagenze gute rero ngo uyu Karine Buisset yishwe, yazize iki? Uyu Karine Buisset ngo yaba yarimo akora igiki rero, raporo ikomeye cyane ngo kubijyanye n'icarubozo hariya muri Kongo, aho yabashije kwerekana uburyo abakobwa abagore bafashwe ku ngufu bakicwa bakagira gute, bafashwe na M23 ya Kagame. Uyu mudamu rero Buisset rero umukobwa rero Buisset rero Karine ngo iyi raporo rero sinzi ukuntu izi nterankota za Paul Kagame zayiteye ijisho, cyangwa se ishobora kuba zaramunetse zikabimenya. Ikintu bakoze rero nta kindi ngo ni ukumuhitana. Iki cyegeranyo rero kivuga kiti Kongo ntabwo yari kumuhitana kuko arimo arakora raporo, arimo ayikorera nde Kongo. Ati boneka ko rero abamuhitanye ari nta bandi ari Inkotanyi. Ngaye ngo kore uko twabwiye tuti gusesa amaraso bizakomeza bikurikirana aba bantu, mwebwe murindire gusa ibintu biraza bigenda bikomera cyane bifata indi ntera. Leta ya rero ya Mozambique, Musumbiji na Kenya, Msumbiji na Kenya ngo baba bagiranye amasezerano kugira ngo Kenya isimbure igiki Inkotanyi hariya muri Mozambique. Bivuze ko Kenya ariyo yinjiye hariya muri peacekeeping. Boneka ko neza Uburayi bwamaze gusezerera Paul Kagame. Mbega biri bugende gute? Nimba Paul Kagame asezerewe hose biragenda gute? Boneka ko uyu mugabo ibyo kuvuga ngo arakura ingabo ziwe muri Kongo, nubwo arimo agenda akuramo insoro ahubwo atabikozwa. Iboneka nuko hagiye kuba intambara kugira ngo ibirimbagure byose ibintu birimbuke. Birashoboka 5 kuri 5. Twebwe icyo dukurikira n'amakuru baba baduhaye.
dukomeze rero kuri uyu rero ngo ninde rero ngo ni umuyobozi wungirije hariya umujyi wa Kigali. Reka duhere kwanza hano muri Kongo. Muri Kongo rero hari umuntu rero ngo bita ngo Julien Katembo, meya, ngo meya wari wungirije ni meya wa Goma. Uyu rero ngo meya wa Goma rero ngo yaba yakubiswe neza minote icyo bita igihe baramufunga amapingu bati ninde yakubwiye kuvuga ko M23 irimo iva muri Kongo, ati ibi urabizize byanga bikunda. Uyu mugabo rero ngo yaba yamaze neza gutabwa muri yombi yageze mu kasho. Okay, tugende ku bindi rero nanone. Imvahunsha imvahunsha rero irimo iravuga rero kuri uyu mudamu rero urujeni rero ngo nimba ari urujeni nimba ntimumbaze. Imvahunsha rero irimo iragira iti i Kigali ibintu bikomeje kuba bibi cyane, ati Kigali hari indaya zikomeye kandi nyinshi cyane. Ikinyamakuru Igihe kiti umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali Urujeni Martine ati indaya muri Kigali zabaye nyinshi, ati indaya zirajagata, ati biteye ubwoba cyane kubera abana b'abakobwa hano b'i Kigali, ati bahindutse indaya biyandaritse ku buryo bwose bukomeye, ati ku buryo umuco nyarwanda watitutse byarangiye. Ntabwo tuzi rero nimba leta igiye kugira gute leta y'u Rwanda igiye gufata ingamba kuri izi ndaya, kuko aho bagira bati ntabwo babikora kubera ubukene, ati hari ababikora kubera ubukene ariko hari n'ababikora ngo kubera umwuga. Ubwo ni bya bindi bavuze ati baryamana n'abasaza babo murambabare, ntabwo ari njye mbivuze. Ubu rero barakubwira ati uburaya buri Kigali burabuca bugacika, ati ahubwo kugeza isaha umukobwa mwiza hari i Kigali agura amafaranga 1000, atariko indaya zikaba zifuza kugira gute kuba zazamura igiciro bagashyira ku 1200. Twagiye rero Habonimana Charles ari we uyu Habonimana Charles uyu ni komiseri muri FPR Inkotanyi, ati birababaje cyane, ati umuntu yaranduye biriya bishyimbo arakaranduka umutima. Abantu batirika da we wa mugabo rero nubwo muri komiseri muri FPR Inkotanyi ntayo uzi, bati unturaye ntuwiriwe. Uyu mugabo rero arimo arabica cyane. Uyu mugabo Habonimana Charles ahagira ati birababaje cyane, ati ibishyimbo byerera amezi 3, ati nk'umuyobozi yategetse, ati biriya bishyimbo biramburwe, ati hariya ngo batera ibyatsi, ati biriya byatsi kugira ngo bimere bizamera ryari, ati ni hahandi, ati biriya bishyimbo byari bisigaje ukwezi kumwe kugira ngo bisoromwe bisarurwe, ati birababaje cyane rero, ati ntabwo mu migambi ya FPR biriya byari birimo. Uyu komiseri ashobora kuba atazi imigambi ya FPR, ahubwo reka tukubwire ko imigambi ya FPR ari yo nyine ariyo kwicisha abanyarwanda inzara. Ngayo nguko rero uyu mukomiseri ati mwebwe bavuze tujye gukora ibikorwa rusange, ngo iyo bagiye gukora umuganda ngo bagenda bitwaje kupa ari muki, ati ziba zigiye gukora iki, ati ibyo ni ukwigira gute, ati ibyo mukora nabyo munsi. Abandi bati rero reka tugaruke ku nyuma rero y'amagambo arimo avugwa cyane hitagira hariya batubwira bati yaboneka mu dutabarize hano i Kigali, ati irihindurwa ry'amafaranga, ati irihindurwa rikomeye cyane, hari ibintu ngo birimo biba i Kigali hariya mu Rwanda bikomeye. Ati mu Rwanda urabika amafaranga computer zigakora neza, amafaranga ugasanga zirimo zirihuta cyane kuyabika bikaba byoroshye. Ati rero hano bibera ingorabahizi ni kuyabikura, ngo kubikura amafaranga ni ikintu gikomeye cyane hariya mu Rwanda rwa Kagame. Ngayo nguko rero ibi nabyo birimo birandikwa n'ibinyamakuru byinshi hariya mu Rwanda. Bati rero ni ukudutabariza, ati kuko birakomeye cyane. Rero duse naho tumanuka tugenda dusanga barne. Uyu nawe aragira ati rero ku makuru ale wigenda utatubwiye amakuru y'Imasisi rero dufite nuko hariya Nyamaboko ya mbere urugamba rwo rurabandanya, ariko hano mu majyepfo rero hoho hano muri Sud Kivu abanyamurenge barimo baratabaza bagira bati ni mudutabarize kuko hano turahabona abantu bihisha cyane b'inkotanyi bashaka kutujyamo bakaturimbura kugira ngo byegekwe kuri leta. Tusabye rero radio na televiziyo Umusare babivuge hakiri kare, twizere ko tubivuze. Reka tugende kuri commentaire zanyu kugira ngo umwanya ntutujyane. Rabia Wihogora ati mukomere cyane, ati genda umukongomane nkaba n'umunyarwanda uri komera rero uri byose kuri twese. Musanazo ati Minembwe ni mudutabarize, twabatabarije wabyumvise. Mugarura rugamba ati Scoviani RTRM Valeria nibyo. Baraka Isaka ati murakomeye turaho. Cishahaya Albert ati bite byanyo turakomeye cyane. Ati uribuka Kagame avuga ngo mu ndege harimo iki se, biturabizi. Ntaganda Jean Marie ati bite byanyu. Minani Lewis ati radio na televiziyo Umusare ni yacu. Nyirimanzi Elze ati radio na televiziyo Umusare yacu iragahoraho. Joseph Hategekimana, Bizimana Emmanuel ati mwebwe murabacu. Uwase Brigitte
Ndambaje Goma ati tubakunda byinshi cyane. Uyu yitwa Nzozi Nziza Skisber ati umusare hejuru cyane nguko. Uyu yitwa rero uno wano ati twese turakwiye gushyira hamwe umusare ukajya imbere, turi imbere cyane rero. Nkomeje Janvier ati mukomere cyane. Hassan Mati ati muraho turakomerera. Reka duse rero naho twihuta cyane tubabwira tuti nimba rero koko isi yose imaze ingo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakuye u Rwanda kuri SWIFT, birakomeye rero kuko ubwo ni ukuvuga ngo babandi bohereza amafaranga birarangiye, bigira gute ngo amasoko bya gucuruza amakawa n'ibindi birarangiye, igisigaye murabyumva namwe. Biboneka rero ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuba zifite amakuru ko Kagame atarimo yitegura gukuramo abasirikare biwe, ahubwo arimo yitegurira urugamba. Mbega biragenda gute? Urugamba ararutsinda ararutsindwa, ikiboneka nuko yamaze kurutsindwa, ahubwo igisigaye ari uko buriya buhanuzi bw'amagayane bugira gute busohora. Reka rero naho twerekeze hariya mu burasirazuba bwo hagati, aho ibintu bikomeje kudogera. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo ziragenda ziseba, aho Irani irimo zivunira umuheto. Irani bayibeshyeho, none ngiyo Irani irimo irabagarika, aho yamaze guturira inganda nyinshi hariya muri Isirayeli. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ziti reka dufate iyo ubutaka tujye kurwana. Iyi ntambara rero kuba yahagarara nibyo biba ahubwo, ariko twe twifuza ko yahagarara abantu bakareka gushira. Ariko Trump ati ndayikomeza, ati kandi amabuye y'agaciro ndayakura i Kongo. yemwe ubwo ni ukuvuga iki rero? Kagame utavuye mu nzira rero ngo uve hariya i Rubaya, uve mu murima w'abandi, nkongwa utavuye mu murima w'abandi umenye ko Trump ari bubuhitane. Reka turingeze rero ayo makuru, tubifuriza umunsi mwiza mwese aho muherereye, mwari kumwe na Are naho ubutaha.